Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Digiteye ikaya sariri abange Abasaye baito basarekire bibatebere irobo cyoni botaba konya bande bayibiro botakaba kinerete banyore babute tasekisimi korumambi go chatimpaka marogo bagoso banyore bagozurura kitaoni yomba mwaye go sesobota gotoka yagerira balero yani baunjokire ebakare gomeka cyanga kitando geta bande nigo bakare go taragetiria anda go baburi bagote binge ine luku yaunjoire binge digiteye yaunjoire binge Sariri abange digiteye ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Abana batageti sukuru Sia Sakina That's my painkiller Munyama Okanyoni Mobugusi Empire Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Digiteye ikaya sariri abange Abasaye baito basarekire bibatebere irobo cyoni botaba konya bande bayibiro botakaba kinerete banyore babute tasekisimi korumambi go chatimpaka marogo bagoso banyore bagozurura kitaoni yomba mwaye go sesobota gotoka yagerira balero yani baunjokire ebakare gomeka cyanga kitando geta bande nigo bakare go taragetiria anda go baburi bagote binge ine luku yaunjoire binge digiteye yaunjoire binge ya sariri abange digiteye ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Digitene kongutika mbakanya mangana social media nya chere ngora onya botelia ye tokonora ora kupura shotire bosa squeeze bese kachilangi babegete ora kumiega kiti batalelete chinde merondo chitwera gete amasikani amane ni gabo Enseye ya bona ni genchogete Banya banto batete babweka netata Barosi ya banto gotumeke machine Batebe barabago tumeka aki Okanyoni nangile nche ya manganayo Okanyoni nangile nche ya manganayo Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Sia Sakina That's my painkiller Munyama Okanyoni Mobugusi Empire Digitali digiteye digito ya sariri abange Digitali digiteye digito ya sariri abange Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Abana batageti sukuru egento batageti neluku Bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa Digiteye ikaya sariri abange Abasaye baito basarekire bibatebere irobo cyoni botaba konya bande bayibiro botakaba kinerete banyore babute tasekisimi korumambi go chatimpaka marogo bagoso banyore bagozurura kitaoni
bota gutuka yagerira balero yani baunjokire bakare komeka cyanga kitando geta abande nigo bakare gotara getirianda goko baburi bagote bingeine luku yaunjoire binge digiteye yaunjoire binge yasari yabange digiteye okwana inche maete kende metanda obwerolere TikTok Facebook mpali gosuka sinapuchati yabametere chikara barabirora bugena maruma mbaka baisia bakorwe kare twalenga diwakini kesa kugya sifisi kere natini kera alio bisirira kisini emetandao tatini obe enakanire digitali obe enakanire digitali digiteye digito ya sariri abange digiteye digito ya sariri abange abana batageti sukuru egento batageti neluku bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa abana batageti sukuru egento batageti neluku bakungu batageti kinyomo egento batageti nebesa omwana koroka sebuda obwatoroka ngina masa atomusani ni harifu gakeke maine yendigito egasiba ute talieriko abasaye kironye bayereti amakwani sukuisi Facebook okora mweti buda wachombwa kine amangana social media ngainira bantu mbali koma go mutandao amangana social media ngainira bantu mbali koma go mutandao mara isigati baroche mara ngorere yogati mara tetindikoli mogati Bado matunda taraswa alright nika kurukukanyoni nane comedian yole ngocho rwasikia bantu like emetinyelire okanyoni comedian okatebanga tikora source industry kidogo ndanda na sa music ndana kiekongira music mbiyo koira trochi skizi na kora comedy asa bana bali bagotegerete bali beskuru ya boni gometera bange sana bagotegerete wose ngotete nole mali tkulia lero ndangi mbamaete mbara bibali okone bali usigete kabzo musani uli gumugwikaransa nero no uli oyo to kasanera Edwin aizo kida no mwari muri wanchite kabisa no uli oyo abuga muri mugiye somi English
mwalimu avuga kwa iguri ngokanyoni na kwete salute nene zaidi naji boy pain killer Yeah, man. na kiruchi industry ya gusio kwa meko mano minto Si mbaya, iko tu sawa. Inanipeleka tu poa. inakupeleka poa musiki ongere kolente bitoki gose bado no kuingangania hapa na pale na lema ngana kubavia zaidi Kwa saa hii najituma, bado najituma, ijaanza kuleta. ijaanza kuleta Lakini have a positive attitude soon, mazi inaanza kuleta. Yeah. Yeah. Alright, asante sana. Boni gagusia basani na banke bagukina basani na banke bakongangana kaiga mangana nigare bube zaidi. Na kyogonse mili basani bali bakwerwanirira bakebuna mugukina geke musai. So ndo bwensi ulio ulase industry kwa sota ite kwa soa. Yes. Industry ni bate challenge nyingi sana. Lakini mimi kitu inaweza kuambia. Number 1 mjue tu Mungu mazee na ujiamini we mwenyewe. Number 1 ni Mungu, alafu pia ujiamini. Kujiamini. Yeah, pia ujitume mazee. Na kujituma zaidi. Hivyo yani. Obo kongo uli gocho gwetera obo nene zaidi. Muna ipeni kila mboro byobo igas industry ya usimu. Challenge ni mingi sana and asenje challenge linkonyo ni pesa. Pesa. Pesa ndo sina. Hela. Una hela lakini unatoa video hapo, unatoa audio hapo, pesa inatoka wapi? Wewe ni mwizi tu, ite polisi sahi. Mimi si mwizi. Mimi ni asela tu, napiga aso yangu hapa tao Bosongo. Ngasikie ucha kwa wakora. Ngotoka aseduka yoko ni bintu byestima. Makutano maate. Right. Abu no nkobera. Daytime niko hapo. So unapata like muziki most of the time usiku ndo naandikanga muziki yangu. Alafu weekends ndo naenda kurekodi pia. Mugasone gas. Mugasone gas. Voni gabantu muri bametenga basani mbali gukora gas. Bamete no muziki buka. Ayi gas yakoraga no ko ni electronics gali abantu bana kugura. Mtegeta voni gura kwanira base bali bagotegerete. Bali bakubwikene batari gukora gas. Yani bali batokubuwa tokubwikaini. Abase mbali batari gukora gas pi. Mpose mikiora babu na pain killer. Actually njege ntonda batewe. Of course mbale wawi kabaro na kuna wenye wanatuangalia hivi wanaona pengine tuko na hela. Yes. Tumefika bado hatujafika. And njege ntonda bateine kega. Toteke mege ntekemo. Tema gwetoma. Tokumanya sebati ya yekogwera. Ateme gwetoma takumanya sebati ya yekogwera. Yeah. Tokwira na industry ya gusina akira soka nyoni mwina oyo no kanyoni. Mwana okolega singe sana ukanyoni challenge kile gwetere na munaye umuntu gweto magaiga challenge bado tingo chinji ya penikira ebesa ne robo kong ngogo chuko bwato ko bako gwaso studio mbote anti anarabu ne mundogo gude dedias degnomet afuno bako bwato ko bako nevanis yani kerenga kitana tio se kawaida iga ebati ne bati nigono kwengangania boni gira nyoro muntu naro gotegerero kanyoni gure ngano bwate talent ingi zaidi nando anatake gukwe support support ile nara kwa to gutigana ne chibese ne riri ngaono kwanda YouTube usacho kanyoni subscribe like nenda share comment yani bana ine support nale magana kunyara ko buya abasani bali batatu ko tokikurugusi ko te bangaba bankonyire sana mbara byabayiga Babji. Au bankonyire. Yes. Babji. Dengi babji na ba Victor mu ba mnyama. Babji na kia konyire. Babji ngoma na twasoki na kudu. Yes. No nenge studio. Na ngonya te mestari yetau. Okwere supporting ya zaidi. Na Victor no mnyama support kie bakoire. Victor mbanji twasoki kora bentangan. Oto jimba manyekain. Yes. Wanenje to asakina barabara kara bentangan. Nkike go chigia kunguza zaidi kwa ranga tigoi karansoli kwa muziki. Ona weda ka talent ya music. Comedy na so to rega. Yes. Kibati. Ona ngata na ta ngona tema ko lige. Ngore challenge ne te mono. Nti andike ngora base wa umira digitali. Na like on. Got jipo pain killer. Yeah man. Boni kama sani wali batatu kwa kisa salute kurasa rugongoro gusimbara byabaiga. Nje tikante na hakuna msanii mwenye pengine amenisupport kwa upande wa pengine kurecord, kushoot. Ile hali mimi mwenyewe nijitume. Nipate pesa ya audio. Yes. Pia nijitume, nipate pesa ya recording. I mean ya kushoot pia. No musani ulisigeta kabisa musani ugolikera kendo kura twara bokongo kwa molera zaidi babire mbara byabaiga.
Ningajite kudu sana na kina Danley. Na kina Danley, kudu Yeah. na Danley. Yeah. Voni ga World Cup nere Kenya. KICC. Abantu mbobwatiri bagali go chikogerora. Oyo kudu no yo Danley mbobwati chitikati were chioka. No bwate yawo na gwate urubono gatia kudu na Danley. Ngoyo kwenda nere KICC. Abo nabonkwenda na kudu. Nabonkwenda na kudu. Yeah. Nkikiagara gwatiga Danley. Danley pia anapiga mziki poa, si eti ndamutiego sasa obobe. Ata understand tu. Ataelewa tu. Tintage tikore mazaidi tikantigira bano libagana ko babuya. Eni go mwancho mutigarige getore live no mongwano kuruko kanyoni ne comedy no mwana moke zaidi kwegure form twale gaiga na onde na pain killer ambabo atrente kero getabaga kolegasi yali kurukunga digitali ni nini? Digitali nkieke. Ngo titeni idea ngo bwate idea ya digitali. Hii ni idea yetu tulikuwa nayo. And tukatembelea tu studio hivi, nikaenda tukaumero kanyoni na kino mnyama hapo. Tukakuja na hiyo idea. Yes. Tokebori ase digital ase kisasa sasa. Mbindo kebiri vya affect ya youth moso youth. Vya sadidi mbindo ki in short vya sasa tukaangalia tukaona mambo kama digital, mambo kama simu. Chita vinjira abantu bakwega wesoka. So hii digital actually imeharibu mambo mengi. Kuega wesoka. So hii digital actually imeharibu mambo mengi. So tukakuja na hiyo idea ya digital. Inchira kitura akorera indi digital yete sumbwa basabita sorogongorwa gusi. Igakoroka naji boy pain killer omusomo timusano gweto magage karabale no kanyoni mwana moke kabisa kokolega si umuntu mugima okanyoni umuntu ategerera gotera kwa gagotegerera kore amara gotegega no tigwende kuri mamugondo ngiura motei omete oramotei onya kwa muramire ocho tumejwa cha studio video omuntu modede nere ranji modede na mugondo tindo chiste oramotei egento kirike bo montana gote nande gakoge sana kirike ngofosie talent kero monta oteti gongo akolete gorne Facebook na project ono ngata go post akingata ego biri bara nene challenge yam ekine kyo gento kirike nteke pepe monta goteti ayo no rigoro chengo fosie le talent ono wedenje dingwerora nje yo kamte mumro mtandolere ekero gotena gali stage go perform na kyabantu bagwa na kyabantu bako receptionera rogali mbia autingo kana abantu ngugwita barabara ngo kanyoni gasi akora ningia alright ingo cha pain killer situation ile mpepi kwanya nyora subu mubao nerilijiga kama gani sasa unamaanisha ile situation ni mbaya yoyote tu situation getembe kwanya nyora subu mubao nerilijiga kogo kina kikwabira umuntu mugima situation ero kwanya rwata ngi situation ya someti lesson gete yobugima situation ni mingi okay ekero kwa ringi na performance the worst thing kwanya kwa stage ngirikikiga actually bi upiga ngasho ikali na wase pia wanaitikia mazi ni achievement yana kwanya rasubu mabao nerilijiga achievement yana kwanya rasubu mabao sasa ndio kujituma tu ni kujituma tu ujaipata achievement ujaipata show kubwa kabisa perform na watu wasikie vizuri show kubwa kabisa nanya kwenye orene kabisa lakini kuna zenye nimepiga na wase huwa wananikubali huko nje wakati napiga show omonte kara gotenga la kero kende pain kida to bwati talent ngige go cheni wa mind gatanga nje tindi kwa gachu juu mimi mwenyewe najiamini na kama wewe ni msanii kabaredi asekende gionsi oramu oruani kende gionsi ya kabaredi lakini wewe mwenyewe jiamini na umjue Mungu kabisa mambo itajileta kila kitu kitakuwa sawa hivyo tu Kuruboni gantu bata usani bako lega singe sana kurasoro gongorwa gusi tuwatigire kudu tuwatigire na Danley abasani bali banda banyaruka babere bako terwa nchite sana mbaravyaba kina Vaina B na Fate Stan kati abasani ababere musani kigwate mirego face umusabe collab na ndaga kolina ndida ya sawa babere na nyago face what are you waiting for niko na collab yenye inakuja so ngo kuna yenye inakuja so kwao wengine Vaina B na
Fate Stan pia mmoja wao tukafanya ngoma. Alright, asante sana gaiga. Ekero gaiga na Okanyoni the actor. Abongo bao kuruka higo. Kijana sharubaru kabisa. Okanyoni. Mwalimu wako itota kole tigo sopi. Step what take next nili. Angitota kole tigo sopi. Police. Unajua kwa navano mustaki? Na wangu na staki tata kumona kuma. Ojo malmo for example. Ngasen ko bowling inagora. Azidi. Ara tega chinsa Kwa kwa ligoso. Ingangi te iboko more than once na ningora ligoso. Ngitunga ko iboko more than 30. Oiga to ngoro yu. Oigina genenge. Mwana yo Okanyoni no mwana okorega singe sana gaigana no mwana ogosoma. Okanyoni bonegana kiwa semia abantu abana bali bagotegereta nandi bwati talent bali school kero kenda abayibuli babo baba minire sana bagotenga yamba tagiti batere gusaba bino ni chiactage. Mwana abana mbara bakonde school babwate talent. Ana muri otateti. Wana go bidara tegemea masomo. Na karata ye na boko nya wa karata senjo. Tinga da sai ni bade nte to katera mama ngani. Ego bido na kolera karata yomede. Tate wangani tinguna simia. Yes. Na bongo wanya karo wajire nyekune. Kor. Ona karata yo na boko nya wa karata tueba. E wana ego bidi challenge achimne jinjira. Asti upcoming. Yes. Akona ego bidi mnobo gima. Mnobo gima. Ego ikatole mererie. Igore mererie. Naji boy Painkiller. Yeah, wa fesiri umusanigete kwa bire ko barisha bikira rinene sana kwa mo fesiri kwa mosabire collabo okotebiri bado lakini nugwetenga no tagete gotera no musani uyiga ukanire pi chira kyora atume go sempinu kyora atume ko mo convince mpaka gotegera embini yoka embini ora atume ko mo confuse ni yoko ira na nyumba. Yes. Oisaranzenze olike mistari metindi erebwe kwa mwenye nakoli mistari metindi erebwe kwa mwenye nakoli wandike ngoma uimbe hadi aikubali mwenyewe atapata kupia collab boni gekera tokoli gusinto bwate chi producer chinyinge sana chi producer chirisa to kwa Kresa Luti Mbarabi yabaga number 1 ni Agosto, number 2 huyo ndo nimefanya kazi na yeye sana number 2 J Flavor pia si kazi yake iko sawa number 3 Tasla inkintu kikiri Agosta bwate kire unique Tasla tabwati kazi yake mimi inanibambanga sana juu hata dewa na ni record ama vile na record wasanii wengine kuna tofauti kubwa hapo comparing na hawa maproducer wengine. Alright. Asante sana mwancho mwategereri gaiga Okanyoni chi producer chiri kwa record na chiro chiri bisato nchiri chechiga chi producer Jones ta Augusto Steady B na J Flavor. Augusto Steady B na J Flavor ekreto kwa ni producer chiga isato no lori bwanchete zaidi aswa modongante Augusto ngego roncheta Augusto na ntari Steady B na J Flavor tata was rimbanchi traki one experience ki Augusto ekerigo ko vega J Flavor o vega Steady B experience ki Augusto one ekerigo o abomate ono mondo chate mi tata kare tata experience ngera so mire na ba ko bwire ko tara wa bongo ya Tanzania karas one experience ki ekerigo woniga Okanyoni kwanyolire nga management ne taite go sign na Steady B naro bune producer bwane to koira na J Flavor naro bune producer lakini to kere koiro yo mano ri yigoraire iga wana J Flavor na Steady B wana to atigira Agosto J Flavor na Steady B kingo tigoyo oyongorerare njona ngo ya J Flavor okwere J Flavor kukwara ngo yonde tikomatigarere. Alright, asante sana gaiga kera tukunda kwamba na Painkiller live ugakora gotera kwari kuri kunga tumusabere tumusabere ngege gya kumusete zaidi ukaliko gotera kuri kunga tumusabere. Unajua msanii ni mtu mwenye anaweza kuja kwa event naona sasa Kenyoro arole kende gionsi alike lakini kiroko ligereri tane Kenyoro ene story tunge nantinane yekene ase bintu binkorwa bikokolekana ase Kenyoro na anda ase kintu kenaro tigia kolekanete so ngazania idea ya tumusabere ebo libono konye ninje saa zingine nje nsigane iru musofati oyekana arete iru aike irasa agonsinya ngiere mokorere
ting komorwani gosingo kora kende igosiganira gosibati kwa morentero nkio gukora ya pengine mete mbale bagwika batari kitabinjire batari koroki ogoja gwachimanya baadaye yes so none kirontereta sengo tero gwikirongo terete yigitenga kigete yes agaikaga onchoka agachaka koreta kitabichiri atabwata abumutanga abumuchakano so kitabichika pengine nabo kitakogoki yes obyase chiko bachimbe and ikiro chabere chimbo maita abantu nse ntore type mbali okay bali bakogea ikikubuango lakini bona asoyo okogea ikikubuango yero ko the best way ni yokumusabira so ngacha ni idea yu ngalike ngoma ya kuna tumusabire yeah man onye kunyigwete my DJ kurumaga bogotero kurunga tumusabire kwa ye na Jipoi Painkiller ntagitokundigiria sobwango kubatwe nali amangana akonyara koba abuye zaidi nali abantu baraguna kim tumusabire nkikiga tukumusabira na kimangana akonyara koba gaiga kirege ntokenyara koba abuye kigma igekeronte kirete DJ bogotero kurunga tumusabire Swali linde lyonse tukomaya kurwa sokanyoni onye kubwati swali linde lyonse tukomaya kurwa senaji boy monyoka gali Facebook nombegete post bolingo njota gitumanye kurwa senaji boy njota gitumanye kurwa se Painkiller njota gitumanye kurwa sokanyoni nali kiregentu ugiye kubabuya ko tukuna gusuka bosio utaratibu Timo tigo se DJ yachieva Timo unaweza check hapo nyuma Timo ntagetumbo li ngoma inaitwa Tumusabire ikam true nali kiregentu giko nyara koba abuya zaidi kirondo chumongoro munaro Nazboy Painkiller Garete rumo kungwa mona tata moke ngatomenye nere abe mokane twancha na intuna inde tosikane gerina jimbwa tege kaisaneke morende boy gonera ndende tokonyora bana boy gotorenda gante bikinde nere wikanganje na machikali bono sina yabwati omochakano ngachakanere no mogoko twancha ine na inde tosikaine hani kumbe ni garengo mwekusi anje tabasaja bawatebesa matuko makeigo agachaka gochenje biwanse bitoche na byatagete okobanta bwatinje tantagete bari babwate vijana bwatagete ongoncho keire tantageti ongoncho keira gonchoria ongoncho keira konda mokobanta bwati biri bigwansa amominto ina kingo kora umukungu kaire gakyonchandire chitaro chokatagete era na nyumba boigo tari kurara ega kitika tumusabire torore goze na chenchi tumusabire torore goze na chenchi ega kitika tumusabire torore goze na chenchi tumusabire torore goze na chenchi ungaini runa makembi yekenyoro Nazboy natekire komenyero bororo osikire TV osikire remote osikire chibesa osikire emote ohanchire mona basacha babekenyoro mpaka bali abagotu bali ronyoro atagete bamosokera chokere igoro nari nyomba nchandegete nkonyurika iro yaikera sagonde bina chetingi saininga kondorondoranga naga chuninga mbwate ni garantu gutare anduruche ndurunkane bunenkara intema koreta bamukwa abagambi baseito bamukwanere otene notebo bunobo jara mbuya soka genda tare tindiko kwana kende nyombera igwe gosenka baba baitange tagonte binero motubwe nyomba konya tari banga kioganyete nyomo maete nyomo todi kunyagananira igo abonda aretonde na jojo konyora gocha gonja ya bunanterete igwaso yoretere quality number 1 kulilia senyero kanalijiga number 1 quality yenye naangalianga sana pengine kama simjui mbona jora lazima niangalie miesora again ya klabu cha kurabu kwa physical appearance yake shape dewa amejibeba alafu pia unajua tabia inakujanga mwisho after actually umemjua sha push naye kidogo ndio unamjua hapo yani umwisiko unabwate kieni lakini kirenga tabite hicho tabinere ya maana sana after kwara beri nero mentengo somoro monte tabi ukanyani okora tabi aete ringia aboko ngusamaye gake ukanyani
no nyibwete Uyapi. nobwate girlfriend skuru wali ukanyoni nobwate girlfriend Njaya. nobwate girlfriend emyaka irenga ocho goikumana tore girlfriend Nahona te tintaiti. totaiti Ah. abasani bali bage skuru kero kende bagosoma nande bwati girlfriend kire skuru nakyo abasemi mogosoma mwensi nande no mukungene na mwanchaine bono bunayo kanyoni asinge nchero ko nyamuri na bwe class imi nakyo abasemi Jaga uzingo asemi. Uyu mano buao. oyo nigakoroka okanyoni comedy ime iyo muziki ano mwana muyesano gwetuma by the way kana tegete ndaligeria maswali abera tatuga iga ilinde monga machibu asobwa ngo nebiro na biro bindo chibigana takumenyoka asinga ntono bwate gasi nyoko launch no kanyona bwate gasi nyoko launch na kudu MC kurukunga tiga konga batimeti ngore kumugamba ase video gali nkarwa gategwa kagusa bagambe bagacha kabisa maswali narando chabantu bakubwa tukasobwa ngo zaidi igobone kana kuboli swali liko balinga mwesi Memphis Kenya kuboli anaweza fanya collaboration na munaweza kubali mfanya collab na yeye na ndo nyege konyalekana nkimoko gani kurosa umuntu mutara kore collab na yere tara kore collab no muntu nkyo gosoma kurosa rusinki wani kurasale Actually utara kore collab no muntu pengine aromogeni abukure bo muziki ya aina kia akolire ngakiere then kama ako sawa utafanya kazi kanyoni ya kama ako sawa utangafanya tare kala sokoro no muntu collab nkyo kurigereria Njeza nyare tara sokotero kundo was. Tara kora gende. Mbona dukonya. Yeah. Ngumo toma so munyama. Ogoma toma so munyama. Alright. Ingera C40 akubolinga anauliza music imeanza kuwalipa na manager wao ni akina nani na wanaitishanga pesa ndio wafanye kazi na watu wengine elimu achiviri music yangere kubaka na mwali kuane na moko mwiroronye taigwete nande chi manager chino mbaravya bega nopate manager ngoruliojo umunyama nero manager yao igo muntu gweketera so umunyama mana goikera nopate manager najipoi nje saiti mbati manager niko kisolo maze nje konyora raisi tu kunipata maze mimi sina manager oja one face gatwa kona mangana twakore biashara okay umuntu rare gotabunga congratulations sigasmoka ningi yakuruko Andrew Matunda kirondo chigaiga emirimo base gotabanyari bali kirondo emirimo basi kurunyari bali masabari ya nyoka agoteba muneza nifunza pia mimi kuimba ngutureni muri abantu gotera Njeti ndiko train montokotera. Yeah. Okay, imirimo basi ko nigwete. Dominic Aleli kurokisi mwembe agotaba tuko pamoja. Agotaba nawaambia kazi nzuri sana. Aendelee ku keep up Painkiller pamoja na Okanyoni. Igo igasino yatogiri ku Darius Nyangao. Okanyoni. Biswali na lirengete. Na kyokumane jo muziki ogona masomo. Mna lero tuli nafta. Lero nengo twa nesho ose studio nenkana na nengo manage. Lakini tukalia skuru. Tata bonye Wednesday na kuanga free Wednesday. Na liwelia skuru clubs day. Yani wale tukalia eti talent. Igo nechi weekend. Igo chi weekend leo so studio ngakiende kwa swa muziki. Naso skuru. Kirondo cha yobesha kubolinga unapenda subject gani Okanyoni ukiwa shule? English. Wow, mwana mungaini wanjetege songo gaiga. Kirondo chikika yonde naro gotebanga Ingera C40 tonga kazi nzuri sana ndoche vini kama basi watu kazi nzuri sana salute sana Painkiller na Okanyoni wanajituma zaidi gasiwa kwa ningi yando chikika Darius Nyangao teba asante sana kazi nzuri lame kumariba kurwa Mombasani agoteba kazi nzuri sana kwanza napenda Okanyoni act arudi comedy waka naturukwenda na comedy angoira nande lakini wana saa hii tigora koro muziki alright uyakimaga iga kirondo che nigakuruka Cleophas gisara tabaniko tuned kurubosongo agoteba kasi nzuri maybe Cliptonex agoteba kasi nzuri Keri Esteri kurobo basi agoteba kazi nzuri igo ikirokiro montata irenga kazi nzuri ige gasi mogo kora ningia najibo Painkiller tutara kone gasi yagenya omwako yuga 2022 plan kyobwate Niko na plan ya kuleta ngoma zingine. Nataka nikuje na Kudu, alafu ndo nikuje na Danley. Uko na plan ya kufanya kazi zingine? Yeah. Na what project na Kudu? Na Danley. Na Danley. Yeah. Wasiri studio go say ready tani nsembo na mukona kubanga.
ndikere igo mwako yo igo chi project ni bere chuka na zingine ziko lakini chile main yani kudu na Danley yeah. Okanyoni nore skuru mwako yo nkyo bangete jekera some de nimba school music ujumutune ndabikawa skuru nkyo bangete mwako korati ke skuru rawolieri ataleta umuziki nkyo bangete mwako umuziki mwako yani tutatra debere ndoto yani okay ningwede ngaka ngoma na vikiang nigwe twake ngoma na vikiang oino umwako yo watemire go face vikiang na watemire ona nyali ndale tali gusi ale Nairobi lakini amekubali mnaweza fanya kazi na yeye amekubali lakini wanaade online tingo nyera serious bono asingencho no more amona babji na ande studio ya babji no gocho gwakorere gasi I will link up with babji linda nyore vikiang so wango zaidi mokore gasi bado nini support nende wana nini ngaitoka muziki tinako collab na ro gwate viro muziki ni romba ngate Danley na to bangate na yes senje na te to akina Danley na kudo karabo to agira na kudo onon Danley nejo nanta ndikere kurwabo mangana bebuya kurwabo mangana kwa alright asante sana mwanchu motegerege gando chetu bwatistage kange 10 tubwatistage kange 10 chuka tukure tubwatanga chitage 10 chuka ga tukure umurubiri wese mu round ya gatatu tubwate sector ine yabasani mana ri mangana kuba burunge zaidi mwenye kwa gari YouTube by the way subscribe as a channel yetu ya KCFM 94.1 na liyo kuna kurira interview yekera ri tukukomenya ki challenge abasani bagwetera nchiri chichiga na nkibagane tikiro kende naji boy pen killer ogotero kukonye kona kukuruko kuna tigobo chai why tigobo chai actually na roja tiandike ngome Japan kila lo monto ngewera se family yo botaka kine to botaka mpaka sai bado but sai totaka ite mwana mtu sai mbiyole monguru uko igole mborongo kwenya ko bande buya lakini rende ndaika bado toraika safari bado weze fika ni hivyo ni kujaribu ikienda hivyo actually kirona unagine ta se family yo botaka challenge nje to alenge gwetera gusena alenge gwetera bunanje gose bunantu ase family yaito kwade konyona to alenge go chai mono to alenge koramu okoba yobotaka okoba yobotaka omaite bintu nebingi nabokoro kwa morogi nabokoro kwa moibi ibintu nebinge biragere naboko bakwa malita paka nona yo monyene ikote na arosire so ngacha ngarengereri ngaisaransanse ase challenge actually hiyo ni life story hiyo ni kitu ya ukweli vile kila kitu nimesema hapo ende bintu byatokorekane ire nto ase family yaito gose byankorekane ire nje so ngacha ne idea yo kulike ngome tigobo chai bote yaba igabande bamenyete buya batige go chaba igago chaya aba igabande batabwati igago nchaya nje ntabwati yaman asante sana ukanyoni aina kudu msiga sikurunga tiga kongamba nki yagira tokalika sigo hotelo Anton tunabiyoko kama mete Anton bara kwanza kunusa industry ya muziki Anton bara wakonga but njano gote ona yo bidi ndike utako ni maete lakini yankirete no maete nkogamba bale lakini okirete ona utako bakani kubakani live ase hotel tidi kama ngona kochero yo mwae rarete bitina wakwo moroza Ane kabidi. Asante sana mwancho mategareri gaiga. Umuntu ratuka ukorigia nsemeri ya YouTube na kiara akorigia. Akondi yako nyorate Naji Boy Painkiller. Naji ya NAJ. Boy alafu namalizia na Painkiller. Naji Boy Painkiller. Naji Boy Painkiller. Kirase. Okay, kanyoni. Muntu kwigure saina teta kwe support. Na kia ukonyora gose na kia ukorigia. Njabono YouTube ukause kera social media okanyo de actor nainde oyonde nauranya naro meto wake simi namba ya simi 0742 20 41 98 07 42 20 41 98
Ulio taite kukuligi no okonyora abo ndo bose tutuboe support no okonyora abo. Igabu no okonyora. Peni kile namba ya ongo nyerwole wazi ndo ratake kugusira nere mangana kwa babya zaidi. Shida teyo. Nigere 07 69 83 04 78 07 69 83 04 78 Yamon. Mwanchu moteli gwikira bundo chibire bigo tirimboka zaidi ekirontagete turabwatu kogotero kwayo tubwatu kwaye ukanyoni ilinde amangana nyare koba buya zaidi onye kunyi gwete stand by my DJ ogotero kwayo ukanyoni gaigana kudwe msigo kurukunga tiga kongamba ntoma ite bintu mogokora ntugweta mangana onye kuri radio onye kuri stand by mbwatu kero gotero ku alikirega ntuge kuba buya hiyo ngoma ikuje DJ ngo hiyo ngoma ikuje kudo oyo no kanyoni Eyo kuzo omwana ominto nkitoko buna ekingo koroko nyagontunya nkokitoro bebe gwacha kwabuna ntebi buyandarago tuna bigakongamba nyora ya morero nkogotamba omaete buna injene mamba okororo tamego chinyomba ayewe bigakongamba nyora ya morero nkogotamba omaete buna injene mamba okondoro tamego bituma bikama buya okareta chombe